Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yaboshengi tumelangi sanibonela futhi sanamukela kwizinto zezakasenibonke naphila niphile nje siyabonga kakhulu ukuthi subscribe sicela noma ucinezele ukuze uzoqala nqa uthola amavidiyo mabe swaposta siyabonga bawufethu futhi sibuyile futhi siphethe ezinye esithi ake sikufike nazo ngaso lesikhathi la ngempela siphethe khona udouble thinte lapha ngempela simamoza futhi into enzeka nansi ukuthi simamoza imvamisa waziwa njengomuntu owama jokes noma umuntu oveza into ezithize ezibuye ehlekise sometimes ukuthi isikhathi kube ukuthi ngempela ziwumntala lapho lapha ukuveza ngamavidiyo kodwa into ade sebekhohle abantu mhlawumbe ngokholwa kwakhe na ukuthi abantu yena kahle ungumculi la aveza khona lapha ngempela kade eveza khona esho ukuthi yena kahle umculo unyusuke sekubanjisa kodwa ngaphezulu wasefuthi seveza nomntala lapho omunye ke futhi obungathi lapha ngempela ubheke yena ushilise umfokalanga ngendlela thize kodwa ke okungaba ukuthi mhlawumbe futhi bengona umntala lapho bekunje uyamxwayisa ukuthi kungazwakala kodwa ke ake simbuke lapha ngempela simamoze khuluma ku clip yakhe le ayidedelile ngempela nayi la khona Yathi Momozi cha nje ngithi angenikhumbuza ukuthi mina angizuzo mahlaya shit ngiyacula ngizomkhiphela nje umculo kulonyaka ngizoza umgangela nina he angibhokhani ngawuthi nje ngaphandle kokubhokhana bafethu hayi ngimlethele into emnandi ngiyanithembisa bafethu iMomozi le ubhekene insizwa hayi bona akhohla njalo utshela ushilisa uthi angifuni ukuthi ngizosekuthiwa segidelo lusanda no tholele ndidana awuyibambe nje emntakalanga kanye nje kakodwa nje shilisa awuyibamba kanye nje injalo ndaba futhi idedele clip enjalo ngempela phana uSimomoza beveza nje ukuthi ngempela yena usengumculi futhi uzozwakala maduzane ephethe ingoma enehawu enenkosiphakathi ngaphezulu futhi eliphethe konke ongakulindela kuMaskandi lasengomeni umculo uMaskandi la ngempela desemhla khona abantu ngaphezulu ke wase kodwa seyivala ngomntala lapho laphana etalapha yena umfokalanga ushilisa ngokuzwa kwami ngizwa ngathi umntala lapho ungasho na ukuthi uzwa kanjani kodwa indlela esho ngayo lapha ukhuluma ngendaba ukuthi angagideli abafana abancane othola indodana kanye nalapha ngempela ulusanda futhi ufuna ukuthi kungabi ukuthi ngeyina ngizwakala sengathi ushilisa segidela abanye abafana akayibambe nje shuvu lakho na ukuthi umuzwa kanjani nenkulumo yakhe lapha ngempela uyena uSimomoza lapha phansi comment section usho ucabangani bese ubothi nawe sidibana ngokuzayo.